Hashize iminsi hari amakuru ku mbuga nkoranyambaga no muri bimwe mu binyamakuru kuri internet ko Perezida wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré ngo yaba yaranze ubutumire bwa mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, ubutumire bwo kumusura i Washington muri White House. Ni inkuru zakajije umurego nyuma y'ihura rya Donald Trump n'abakuru b'ibihugu batanu bo muri Afurika. Uguhura kwari kugamije guteza imbere umubano mwiza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika. Nubwo intego z'uko guhura zari nziza, ibyakurikiye uko guhura byafashwe nk'agasuzuguro ku banyafurika. Umugabane bavuga ko umaze imyaka isaga 100 ku ngoyi y'abagashaka buhake. Icyarakaje abanyafurika bamwe na bamwe cyane muri uko guhura n'uburyo Donald Trump yafasha abakuru b'ibihugu bagenzi be akabicaza muri White House nk'abanyeshuri bo mu kiburamwaka, akabakiniraho ubufindo nk'uko bamwe babivuze ku mbuga nkoranyambaga, kugera ubwo abwiye Perezida wa Liberia ko atunguwe cyane naho yigiye Icyongereza kubera ko ngo arakivuga nk'abanyamerika, nkaho kumenya Icyongereza ari byo bigira umuntu igihangange. Byarushijeho gutera umujinya bamwe mu banyafurika ubwo Donald Trump yasabaga buri umwe mu baperezida batanu bari bamusuye kwivuga izina n'igihugu yaje ahagarariye, nk'abashinzwe protokole batari bamenyesheje Donald Trump abagiye guhura nabo naho baturutse. Uko biri kose ariko nabo bari bagiye babyiteguye kubera ko Donald Trump akunda kugaragara nk'umuyobozi cyane cyane imbere ya za kamera waba waje utiteguye ukahasebera rwose, nk'uko byagendekeye Volodymyr Zelensky ubwo yabwirwaga ko ari indashima no kuba yaratinyutse kwinjira muri White House yambaye umupira aho kuba ikote na cravate. Reka twigarukire ku ngingo y'uyu munsi. Kubera iki izina rya Captain Ibrahim Traoré ryongeye kuvugwaho nyuma y'inama yahuje Donald Trump na bamwe mu bayobozi ba Afurika, kabone nubwo Captain Traoré atari yayitabiriye? Kubera iki Traoré yakabaye yanga kwitabira inama yatumijwemo na Amerika nyuma y'amezi 2 umusirikare uyoboye ishami ry'ingabo za Amerika muri Afurika, AFRICOM, Lieutenant General Michael Langley, ashinje Captain Traoré kugurisha zahabu ya Burkina Faso akayifashisha mu bikorwa by'umutekano, kuba yaranze kugarura ubutegetsi abanyamerika bashaka bwa demokrasi, kugera ubwo asabye Sena ya Amerika kugira ikikora kuri uwo muhungu wo muri Afurika yo mu burengerazuba wigize intakoreka. Muri iki kiganiro tujye kugaruka ku mateka ya Captain Traoré n'uburyo yisanze ku butegetsi, uburyo yahungabanyije inyungu z'abanyamerika n'abanyaburayi muri Burkina Faso, inshuro amaze kurokoka coup d'etat bivugwa ko zifitwemo akaboko n'abanyamahanga, imbwirwaruhame ze zikomeye kandi zikomeje gukongeza urubyiruko rwinshi muri Afurika, ndetse n'ibikorwa bifatika Traoré amaze kugeraho mu myaka igera kuri 3 amaze ku butegetsi. Ibikorwa bisa nk'ibihinyuza ibyakozwe igihe Amerika n'abanyaburayi bari bagifite ijambo mu gihugu cye. Tubahaye ikaze. Captain Ibrahim Traoré yatangiye kuyobora inzibacyuho muri Burkina Faso kuva mu kwezi kwa 9 mu 2022 ubwo yakuragaho ubutegetsi bwa Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Uyu mugabo w'imyaka 37 y'amavuko avuka mu gace kitwa Bondoukoui, ni mu ntara ya Muhun mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Akaba yarize amashuri yisumbuye ahitwa Bobo Dioulasso. Abanyamateka bavuga ko yari umunyeshuri w'umuhanga, akaba yarabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu 2007, akomereza Ouagadougou mu murwa mukuru gushaka lisanse mu bya geology muri kaminuza ya Joseph Kizerbo mu murwa mukuru nyine. Yaje guhitamo kwinjira mu gisirikare aho gukomeza amasomo muri kaminuza. Mu 2010 yinjiye mu ishuri rya gisirikare ryitiriwe Georges Namoano Dopo, yigisha abo ku rwego rwo hejuru mu ngabo z'igihugu. Mu 2012 ubwo yari avuye mu ishuri afite ipeti rya sous-lieutenant, Traoré yinjiye mu mutwe ukoresha intwaro ziremereye mu ngabo z'igihugu. Nyuma y'imyaka 2 yazamuwe mu ntera agirwa lieutenant. Yaherewe imyitozo muri Maroc mu bijyanye no gukoresha intwaro ziremereye n'ibikorwa bya gisirikare bibera ku butaka. Mu ngabo yigaragarije ahitwa Marcoy, ni mu gace gahuza umupaka wa Mali, Burkina Faso na Niger, ubwo yarwanyaga imitwe yitwaje intwaro igendera ku mahame akaze yitirirwa idini ya Islam, no mu burasirazuba bw'igihugu muri Operation Otapuanu ni mu 2019. Traoré yabaye kapitene mu 2020. Abumwe muri ba ofisiye bakiri bato bahoraga bitegereza intege nke z'ababakuriye ku rugamba rwo guhashya imitwe y'iterabwoba. Mu kwa mbere mu 2022 yashinze umutwe ugamije kurinda igihugu atabiherewe uburenganzira na perezida. Uko amezi yagiye ashira niko abasirikari barushagaho kureba Perezida Damiba ijisho ritari ryiza. Bitandukanye n'ibyo yari yarabijeje, nta kintu gifatika cyakorwaga ku rugamba. Abasirikari bakomeje guhura n'imbogamizi zikomeye zo kubona ibikoresho, ndetse bakarushaho gupfusha abantu benshi ku rugamba.
Mu minsi yakurikiyeho Kapiteni Ibrahim Traoré yagiye Ouagadougou mu izina ry'abandi batari bishimye, ajya kugirana ibiganiro na Paul Henri Sandaogo Damiba. Yamaze icyumweru asaba kubonana na President ariko ntiyahabwa igisubizo. Ibyo yabifashe nk'agasuzuguro gakomeye, bituma we n'abaofisiye b'urungano rwe bahita biyemeza kugira icyo bakora. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa cyenda mu 2022 mu rukerera humvikanye urusaku rw'imbunda mu mujyi wa Ouagadougou. Ihirikwa ry'ubutegetsi ritangira ubwo. Mu masaha 48 yakurikiyeho Traoré n'abahungu be bigaragaje nk'abantu badafite ubwoba na buke kandi ko badashidikanya na busa ku gukina n'umuriro. Ku itariki ya 1 y'ukwa 10 bagiye kuri televiziyo y'igihugu bashinja Damiba ko yahungiye mu birindiro by'ingabo z'Ubufaransa gutegura igitero cyo kwihimura. Ubufaransa bwagerageje kubirwanya ariko ibihumbi by'abaturage bihurira mu mihanda bagamije kwibasira ambasade y'Abafaransa na Institut Français. Traoré yafashe ubutegetsi, morale ni nke cyane mu gisirikare. Igihugu cyugarijwe n'imitwe y'intwaro z'abajihadiste. Nta ntwaro zihagije bari bafite kandi ubukene bwaranumaga mu gihugu. Iminsi ya mbere y'ubutegetsi bwe yigaragaje nk'umuyobozi uzanye impinduramatwara. Ahita asaba ko habaho ibarura ry'ibikoresho bya gisirikare igihugu gifite, hakagaragazwa aho bidahagije ibikeneye gusanwa n'izindi mpinduka zose zatuma igisirikare cyongera kuba urwego rwubashywe. Ingengo y'imari y'igisirikare yarayizamuye iva kuri miliyoni 467 z'amadolari igera kuri miliyoni 832 z'amadolari mu 2024. Aya mafaranga yashyizwe mu kugura ibikoresho bigezweho bya gisirikare no kongera umubare w'abasirikare. Haguzwe imodoka zigezweho za gisirikare zifashishwa mu butasi, imbunda zirasakure ndetse na za drone z'intambara zigurwa mu bihugu nk'Ubushinwa, Turukiye n'Uburusiya. Izina rya Traoré ryatumbagiye cyane ubwo yafataga umwanzuro wo kwirukana ingabo z'Ubufaransa ku butaka bwa Burkina Faso. Ni igikorwa cyafashwe nk'ubwiyahuzi kuri bamwe, cyane cyane abaza amayeri Ubufaransa bwagiye bukoresha bwikiza abayobozi ba Afurika babaga bagaragaje ko batabwumvira, barimo na Kapiteni Thomas Sankara bagereranya nk'aho ari we wazukiye muri Traoré. Ibyo bikangisho by'imbaraga z'Ubufaransa ntabwo byateye ubwoba Traoré. Yabaye iminsi yo kumuvira mu gihugu kubera ko igihe cyose bari bahari bisa naho ntacyo bakoze. Traoré yatangiye gushaka amaboko ahandi. Feri ya mbere ayifatira Moscow mu Burusiya, igihugu kidafitanye amateka mabi na Afurika. Umutwe wigenga wa Wagner Group ukomoka mu Burusiya niwo wahawe inshingano nshya zo gutoza igisirikare cya Burkina Faso. Byafashije ingabo z'iki gihugu kwigarurira uduce twinshi twari mu maboko y'inyeshyamba. Ibintu byafashwe nk'ibitangaza ku ngabo z'icyo gihugu. Igisirikare cyakozwemo amavugurura yihariye, cyongererwa ingabo zigera ku 7,000 zirimo abasaga 600 bo mu ishami rishinzwe kurwanira mu kirere. Aba kandi biyongereyeho abandi hafi 4,500 bo muri gendarmerie wagereranya na polisi, utabariyemo abasirikare bashya 15,000 bagomba kuba basoje imyitozo bitarenze muri uyu mwaka. Mu gihe isi yari irangariye mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, Traoré yayibye umugono yipakurura abanyaburayi. Byahuriranye n'uko Ubufaransa bwafatwaga nk'ikitabashwa muri Afurika y'Uburengerazuba bwari bwatangiye gutibaba, niko bamwe babivuga. Byahaye umwanya Traoré wo gushaka ibihugu bishya by'inshuti no kwirukana abanyamahanga ntacyo yikanga. Byazamuye igikundiro cye cyane cyane imbere mu gihugu, bifatwa nk'ipaje nshya mu mateka y'icyo gihugu igamije kwandika amateka mashya n'icyerekezo gishya. Nubwo Traoré yakomeje kugaragaza imyumvire n'imikorere bidasanzwe henshi mu bayobozi ba Afurika, abamugenda runono bashaka kumuhirika ku butegetsi bo ntibabuze. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2024 bamwe mu basirikari bamwigumuyeho binubira uburyo guverinoma ye ifata abasirikari bari ku rugamba, bakavuga ko basa n'abatagira kivugira, bagategezwa ibyihebe mu bice bitandukanye by'igihugu ngo bibamarire ku icumu. Guverinoma ya Burkina Faso yamaganye iby'abo basirikari bavugaga, gusa Traoré avuga ko azasuzuma inkomoko yo kwinuba kwabo. Traoré yatangiye kugereranywa na Thomas Sankara cyane cyane kubera imigabo n'imigambi ye ishyira imbere kwigira kw'igihugu cye n'agaciro kacyo. Imbwirwaruhame ze zikangurira abanyafurika kwigobotora ubukoroni n'igisa nabwo zarenze ibibi za Burkina Faso, ku buryo n'ibyo bamwe mu rubyiruko rwa Afurika batinya kuvuga cyangwa se bifuza ko yakabaye bavugira, hifashishwa ubwenge bukorano artificial intelligence mu ishusho ya Traoré kugira ngo abibavugire.
Kuvugurura igisirikari kwajyanye no kuvugurura politike y'igihugu bahereye ku banyi n'amahanga. Burkina Faso Traoré ayikura mu muryango w'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO, ayinjiza mu muryango mushya wa AES urimo ibihugu nka Mali na Niger, nabyo bitavugirwamo nyuma yo kugira abayobozi b'abasirikare. Ubu bufatanye bwa AES bwagize umusaruro mu guhangana n'ibitero by'abajihadiste, dore ko ari ikibazo bose basangiye mu myaka hafi 15 ishize. Icyakora urugendo ruracyari rurerure haba kuri Burkina Faso ya Traoré ndetse n'ibindi bihugu bihuriye muri AES. Ibitero by'imitwe y'iterabwoba n'inyeshyamba biracyakomeje, utaretse n'ibibazo byo guhuriza bene igihugu bose ku cyerekezo kimwe. Abayobozi bo mu nzego nyinshi baracyafite imyumvire ya kera, haracyari ruswa, hari n'ibindi bibazo byinshi. Ni nacyo benshi bagitegereje gupimbiraho ubutegetsi bwa Traoré, kubera ko ngo uwivuga agiye ku rugamba agenza gake kurusha uwivuga atabarutse. Ku ruhando mpuzamahanga bamwe bakomeje kwibombarika kugira icyo bamuvugaho. Hari abamufata nk'ikihebe, umwirasi n'ibindi biranga umuyobozi utazisazira, mu gihe ku rundi ruhande bamubona nk'ikimenyetso cy'urubyiruko rushya rwa Afurika rurambiwe agasuzuguro k'abazungu kandi rutuye ku mugabane ufite byose ngo wihaze. Mu myaka 3 amaze ku butegetsi amaze gusimbuka kudeta zirenga 20. Hari abagiye bafatwa barimo n'abasirikare be babaga barategewe n'amahanga ngo bamwivugane, ariko imigambi yabo igatahurwa hakiri kare cyangwa se ikaburizwamo kubera amavugurura menshi yakozwe mu gisirikari, haba mu butasi, ku rugamba n'ahandi. Mu bijyanye n'ubukungu kandi Traoré ntabwo yasigaye inyuma, kubera ko nk'umusaruro mbumbe w'igihugu cye wavuye kuri miliyari 18 na miliyoni 800 z'amadolari ugera kuri miliyari 22 na miliyoni 100 z'amadolari mu myaka 2 gusa. Yagabanyije imishahara y'abayobozi bakuru barimo abaminisitiri n'abagize inteko ishinga amategeko, aho imishahara yabo yayigabanyijeho 30%, y'abakozi ba leta ayongeraho 50%, anishyura menshi mu madeni igihugu cyari gifite. Traoré yatangije inganda 2 zitunganya umushongi w'inyanya ukagurishwa ku masoko mpuzamahanga, afungura ikirombe cya zahabu gifite ubushobozi bwo kwicukura hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho, kandi aharanira ko iyo zahabu itunganyirizwa imbere mu gihugu aho koherezwa i Burayi nk'uko byakorwaga mbere atarajya ku butegetsi. Ku butegetsi bwe hafunguwe uruganda rutunganya ipamba, ateza imbere ubuhinzi, akwirakwiza mu bahinzi imashini 400 zihinga n'ibindi bikoresho bijyana nazo. Ibi byongereye umusaruro w'inyanya uva kuri toni 315 mu 2022 ugera kuri toni 360 mu 2024. Umusaruro w'ingano wavuye kuri toni 907 mu 2022 ugera kuri toni zisaga miliyoni 1 mu 2024. Yategetse abacamanza guhagarika kwambara amakanzu n'ingofero byazanywe n'abakoloni, abashishikariza kwambara impuzankano yihariye igaragaza umuco n'ubusugire bwa Burkina Faso. Traoré kandi yabujije ibinyamakuru byo mu Bufaransa gukomeza gukorera mu gihugu cye kubera ko yabifataga nk'ibikoresho by'icengezamatwara ry'agashakabuhake. Mu bikorwa remezo hubatswe imihanda mishya, kuri ubu ngubu harimo kubakwa ikibuga cy'indege gishya cya Ouagadougou-Donsan, biteganyijwe ko kizuzura muri uyu mwaka kikajya cyakira abagenzi basaga miliyoni buri mwaka. Ibi byose amaze gukorera igihugu cye nta bufasha bw'abanyamerika n'abanyaburayi bwabijemo, ibimushyira mu banzi ba mbere ku buryo bigoye ko Donald Trump yamutumira aka kanya muri White House, cyane ko nta nyungu zihariye na mbere Amerika yari ifite muri Burkina Faso. Icyakora imiyoborere ya Traoré ibangamiye abanyamerika kubera ko ituma hari ibindi bihugu bya Afurika Amerika ifitemo inyungu bishaka kwigumura bifatiye urugero ku byakozwe na Traoré. Ikindi kandi kivugwa nuko niba ibihugu bya Afurika bitangiye kwigaranzura abanyaburayi bari mu Bufaransa, bigaragara ko nibikangisho bya Amerika nk'igihugu cya mbere cy'igihangange cyahindutse umupolisi w'isi, isaha n'isaha byahinduka, amabwiriza gitanze ntiyubahirizwe, biherewe ku bihugu bito byafashwe kenshi nk'ibidafite icyo bivuze. Mu byumweru 3 bishize, Burkina Faso ya Kapiteni Ibrahim Traoré iherutse gufata umwanzuro wo gufunga burundu imiryango irenga 10 itegamiye kuri leta, yingizwe nka ONG, yiganjemo iy'abanyamahanga. Ubutegetsi bwa Burkina Faso bushinjiye imiryango kutubahiriza ibyo yiyemeje gukora ijya gushingwa, ariko by'umwihariko buyishinja kwivanga mu miyoborere y'igihugu no gukorana n'abatakifuriza neza. Mu miryango yafunzwe harimo witwa Coalition Internationale des Chrétiens Hommes, harimo witwa Femmes d'Affaires et Décideurs, Alliance pour une mine responsable Europe izwi nka ARM n'indi myinshi. Uyu mwanzuro wa Burkina Faso
uje nyuma yo guhagarika indi miryango imwe n'imwe byagaragaye ko ikora ibihabanye n'ibyo yashinzwe, cyane cyane itemera imiyoborere y'igisirikare kiyobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré. Iyi miryango yafunzwe nyuma y'amezi abiri haburijwemo undi mugambi mubisha wo gushaka guhirika ku butegetsi Traoré. Ibintu bivugwa ko hashobora kuba hari abandi bantu b'imbere mu gihugu bakorana n'abanyamahanga ngo bikize uyu mugabo umaze imyaka 3 ayoboye iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika. Ariko se wari ubizi ko ibirimo kuba kuri Traoré byabaye no ku Rwanda mu myaka 30 ishize ubwo rwari rumaze umwaka umwe rubohowe? Byarabaye rwose, ndetse hafatwa umwanzuro ukomeye benshi bafashe nk'ubwiyahuzi, aho byabaye ngombwa ko imiryango itegamiye kuri leta isaga 30 yirukanwa nyuma yo kuvumbura ko yakoranaga n'abashaka gusubiza igihugu mu icuraburindi. Uti byagenze bite? Mu kwa 12 mu 1995 guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda yirukanye ku butaka bw'u Rwanda imiryango 38 itegamiye kuri leta, naho indi 18 ibikorwa byayo birahagarikwa. Iyirukanwe yahawe icyumweru kimwe cyo kuba yavuye ku butaka bw'u Rwanda. Mu miryango isaga 154 yari mu Rwanda mu mpera z'umwaka w'1995 hasigaye imiryango 102 yonyine. Iyo miryango yazize kuba yaritwaraga nk'aho ari leta mu yindi, kuba ntacyo yakoraga kigaragara, n'ibindi igihugu cyabonaga ko bitari mu nyungu zacyo. Mu gushimangira ko iyo miryango iva mu gihugu nk'uko byasabwe na guverinoma, ndetse no kwiyereka ko nta bundi buryo bwo kugoragoza, konte zayo za banki zarafatiriwe, imirongo yayo y'itumanaho irahagarikwa. Hari yahise isubira i Burayi, indi yimukira muri Kenya na Tanzania, ahari harahungiye ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abanyarwanda. Mu maso y'abanyamahanga byasaga nko kwiturikirizaho igisasu kuri guverinoma y'u Rwanda yari imaze umwaka umwe gusa igihanganye n'ibibazo by'ingutu birimo umutekano no gusubiza abantu mu byabo. Ni nabyo birimo kuba muri Burkina Faso twavugagaho mu kanya, aho ibihugu by'amahanga bifata iki gihugu nk'ikiyobowe n'abiyahuzi. Muri uwo mwaka w'1995 no mu Rwanda hari ababonaga ko bishobora kugira ingaruka kuri leta y'u Rwanda yari gikeneye inkunga z'amahanga ngo ishobore gusubiza ibintu mu buryo. Icyakora wari minisitiri wo gucyura impunzi no gusubiza abantu mu byabo Jacques Bihozagara icyo gihe yabwiye itangazamakuru kurebye mu miryango itegamiye kuri leta yari mu gihugu yakoraga neza itari renze 20, bityo nta mpamvu yo gukomeza kubigwiza murongo. Yavuze kandi ko hari yari ifite imyitwarire iteye inkeke isa nkaho itemera ko mu Rwanda hari guverinoma. Yaragize ati wasangaga hari aho inshingano zabo zihuriranye cyangwa zigasa. Bari bafite abakozi bakiri bato badafite ubunararibonye, ndetse bamwe bari abirasi bakagira ivangura mu buryo hari n'abanze kwiyandikisha muri ministeri ngo twe turi imiryango itegamiye kuri leta, ntacyo twavugana na guverinoma. Ati hari ubwo usanga barajwe ishinga no gufata amafoto yo kujya gusabisha inkunga aho gukora ibyabazanye. Hari indi miryango mpuzamahanga itandukanye yamaganye u Rwanda, ariko ibihugu bimwe na bimwe byitondeye kugira imyanzuro bifata. Impuguke muri politike akaba n'umwanditsi w'ibitabo Dr Kimonyo Jean Paul yigeze kubwira ikinyamakuru Igihe ko hari ibihugu by'amahanga muri icyo gihe byakoraga inama bishaka ko imiryango itari iya leta igira ingufu ziruta iza guverinoma. Ati babonaga ko igihugu cyasenyutse, bakumva ko nta bushobozi abanyarwanda bafite bwo kugisana, bakumva ko aribo bafite ubushobozi, kandi nk'imiryango itegamiye kuri leta yumvaga ari ifite ubushobozi bwo kugera ku banyarwanda bose, bakabona ko FPR itagera kuri bose. Hari n'inama bakoze bashaka ko imiryango itegamiye kuri leta iba nka guverinoma ya kabiri, kandi kiragiye iyo miryango yumvaga ko ifite ingufu nyinshi cyane kurusha iza leta. Dr Ismael Buchanan, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda akaba n'impuguke muri politike mpuzamahanga, nawe yigeze kuvuga ko hari n'imiryango yakoranaga n'imitwe yitwaje intwaro ku buryo hari n'iyo bafatanye imbunda. Ati hari umuryango witwaga Medecus Mundi wakoreraga hariya muri za Musanze, basanganye imbunda mu bikoresho batwara kandi ntaho bari bahuriye n'ibyo bintu. Nyuma baje no kubasanga mu bakoranaga n'imitwe imwe n'imwe muri Kongo, ku buryo amaperereza yagiye akorwa yagaragaje neza ko leta yitaza gufata ingamba hari kuba ikibazo gikomeye. Imiryango myinshi mu yirukanywe yakomokaga mu Bubiligi n'Ubufaransa, ibihugu bishinzwe gufasha no gutera inkunga guverinoma yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Mu minsi 7 iyo miryango yahawe ngo yavuye mu Rwanda yasabwe kuba yakemuye ibibazo byose by'abakozi yakoreshaga, gufunga konti zayo muri banki, kandi imodoka zabo bakazisiga mu Rwanda. Mu kwezi kwa kabiri mu 1996 u Rwanda rwatangaje ko nubwo hari yirukanywe ngo nta kibazo na kimwe rwari rufitanye n'imiryango itari ya leta, rushimangira kwikora neza yakomeje ibikorwa byayo mu gihugu nta nkomyi. Uyu mwanzuro wo kujya gufunga iyo miryango ntabwo wapfuye kwizana gusa, kubera ko hari amakuru y'ubutasi yagaragazaga ko imwe muri iyo miryango yakoranaga n'abajenosideri muri Zaire bagamije kugaruka guhungabanya umutekano. Muri uwo mwaka
abareba kure babonye ko hari harimo gututumba intambara ikomeye cyane mu gihe umuryango mpuzamahanga waba udatabaye ngo ufate imyanzuro ikwiye. Ubutegetsi bushya bwa FPR Inkotanyi i Kigali ntabwo bwasinziraga, bwahoraga bwikanga ibitero ku mipaka biturutse mu burasirazuba bwa Kongo yitwaga Zaire icyo gihe iyobowe na Mobutu. Zaire yari yarahaye icumbi impunzi zisaga miliyoni 2 z'abanyarwanda bahunze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi na nyuma yayo ubwo leta yakoze jenoside yatsindwaga n'ingabo za RPA. Impunzi zisanzwe, abanyapolitike, interahamwe n'abahoze mu gisirikare ex-FAR bose bemerewe kwinjira ku butaka bwa Zaire, binjirana intwaro bakuye mu Rwanda ndetse bakomereza ibikorwa bya politike, ibintu bitemewe mu mategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Honoré Banda wabaye umujyanama wihariye wa Perezida Mobutu mu gitabo Les Derniers Jours du Maréchal Mobutu yemeje ko abahoze mu gisirikare cy'u Rwanda bari barahungiye muri Zaire bari bafite intwaro zikomeye ku buryo hari n'izo yababonanye mu gisirikare cya Zaire batari bafite. Kuba Zaire yaremeye ko abahoze mu ngabo z'u Rwanda bambukana intwaro bitemewe mu mategeko mpuzamahanga ntabwo ari uko itari ibizi, ahubwo nuko ari kimwe mu bihugu bitashimishijwe n'ikurwaho ry'ubutegetsi bwa Habyarimana by'umwihariko urupfu rwe kandi yari inkoramutima ya Mobutu. Mu gitabo État français et le génocide des Tutsis au Rwanda cya Doridan Raphael na Granet François hagaragajwe ko uwo mugambi Mobutu yarawuhuriyeho n'Ubufaransa, Libya ya Muammar Gaddafi na Kenya yayoborwaga na Daniel Arap Moi. Leta yakoze jenoside imaze gukurwaho i Kigali, ibi bihugu byagize uruhare mu gushyigikira ibikorwa by'abari bikomerezwa mu kiswa kazu gashinzwe gucura umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi no kunoza umugambi wo gutera u Rwanda hifashishijwe impunzi zari muri Zaire. Mu kwezi kwa kane mu 1995 mu nkambi ya Mugunga muri Zaire hashinzwe umutwe witwa Rassemblement Républicain pour la Démocratie au Rwanda RDR waje kuvamo FDLR. Intego yawo kwari uguhuriza hamwe imbaraga mu buryo bwa politike n'igisirikare bakagaba ibitero ku Rwanda byagombaga kubasubiza ku butegetsi. General Augustin Bizimungu wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda niwe wari ku isonga ry'uwo mutwe afatanyije n'umugore wa Habyarimana Agathe Habyarimana wari warahungiye mu Bufaransa, harimo kandi Colonel Théoneste Bagosora wari warahungiye muri Cameroun na General Gratien Kabirigi wahoze ashinzwe ibikorwa muri FAR. Raphael na Granet muri icyo gitabo bavuga ko mu kwezi kwa 10 mu 1994 Agathe Habyarimana yajyanye mu Bushinwa n'itsinda ry'abari abayobozi muri Zaire bajya kugura intwaro zari kwifashishwa mu bitero bateguraga kugaba ku Rwanda. Ku itariki ya 22 y'uko kwezi mu 1995 i Nairobi muri Kenya habereye inama yahuje Agathe Habyarimana, Bagosora, Bizimungu n'abandi aho barebeye hamwe icyakorwa ngo bagabe ibitero ku Rwanda. Muri iyo nama General Augustin Bizimungu yavuze ko bashyigikiwe n'ibihugu nka Kenya, Zaire n'Ubufaransa. Mu kwa 12 mu 1995 Agathe Habyarimana, General Bizimungu na General Kabirigi bagiriye uruzinduko muri Zaire bahura n'abasirikare bakuru b'icyo gihugu bari boherejwe na Perezida Mobutu. Muri iyo nama harimo abasirikare batatu b'Ubufaransa barimo Colonel Gilbert Canovas. Hizwe ku buryo bwo kunoza ibitero ku Rwanda no kumvikanisha impamvu z'umutwe mushya wari umaze gushingwa wa RDR. Muri uko kwezi Agathe Habyarimana yagiye muri Libya aherekejwe n'umuhungu we Jean-Luc Habyarimana bagiye gusaba Perezida Muammar Gaddafi umusanzu kugira ngo ibitero bizashoboke. Bivuga ko bahahuriye na Mobutu wari ufite impungenge z'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi i Kigali ndetse n'umujyanama mu bya gisirikare wa Perezida Jacques Chirac. Batashye Libya yemeye gutanga intwaro zikagezwa muri Zaire zinyuze muri Gabon aho Perezida Omar Bongo yari umwe mu bashyigikiye uwo mugambi n'inshuti ikomeye y'Ubufaransa. Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 mu 1995 kandi Ubufaransa bwateye inkunga uruzinduko rwa Colonel Bagosora muri Afurika y'Epfo hamwe n'abari bamuherekeje bahoze mu buyobozi bwa FAR bari bagiye gushaka izindi mbunda n'amasasu. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko rubangamiwe n'ibyo bikorwa no kuba nta gikorwa ngo bihagarare. Impungenge z'u Rwanda zanemejwe na raporo ya komisiyo yari yarashyizweho na Loni ngo isesengure ishyirwa mu bikorwa byo kutagura intwaro ku bahoze muri FAR, aho yerekanye ko bamaze kwisuganya ku buryo bari bafite ingabo zisaga 50,000 ziteguye gutera u Rwanda. Amakuru y'ibyakorwaga ubutegetsi bushya bw'u Rwanda bwarayamenyaga, ari nako burushaho gushyira igitutu kuri Loni ngo isenye inkambi z'impunzi mu burasirazuba bwa Kongo, abasivili batahe n'abafite ibyo bashinjwa bagezwe mu butabera. Kimwe mu byakozwe
kwari ugushyiraho urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwakoreraga Arusha muri Tanzania. Urwo rukiko rwatangiye guta muri yombi no gushakisha abakekwagaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwoba bwatangiye gutaha bamwe mu bari bakuriye ibyo bikorwa byo kugaba ibitero ku Rwanda batangira kugabanya ingendo bakoreraga hirya no hino ku isi. Umugambi wapfubijwe cyane n'itabwa muri yombi rya Colonel Bagosora na General Bizimungu ku itariki ya 9 y'ukwa gatatu mu 1996 aho bafatiwe muri Kameruni hamwe n'abandi bakekwagaho uruhare muri jenoside. Ibikorwa byo gutegura ibitero byatangiye gucika intege kubera ko abacurabwenge ba mbere bari bafashwe. Gusa ntibyahagaze kubera ko iby'ingenzi nko kubona intwaro n'imyitozo byari byararangiye. Nyuma yo kubona ko kugabwaho ibitero bishoboka kandi Loni na Mobutu baranze kwambura intwari impunzi, mu kwezi kwa 10 mu 1996 u Rwanda rwashyigikiye Laurent Désiré Kabila n'inyeshyamba za AFDL batangiza intambara yasize ikuyeho ubutegetsi bwa Mobutu. Za nkambi zirasenywa, hacyurwa benshi mu mpunzi z'abanyarwanda zari zaragizwe ingwate muri Zaire. Birumvikana ko n'aya miryango nterankunga yari yarimukiye muri Zaire yahise ihambira isubira iwabo. Inkuru ya Washington Post yasohotse ku itariki ya 9 y'ukwa karindwi mu 1997 igaragaza ko General Major Paul Kagame wari minisitiri w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko iyo Loni ikora igishinzwe biteganywa n'amategeko mpuzamahanga bitari kuba ngombwa ko u Rwanda rubyinjiramo. Ati umuryango w'abibumbye urimo gushaka kuduhikiraho gutsindwa kwawo. Gutsindwa kwabo mu burasirazuba bwa Kongo niko kwateje ibibazo byose. None bamaze kubona amazi yarenze inkombe batangiye kubitugerekaho. Nta bantu bashaka kuba bacamanza ariko bakumva nta wabacira urubanza.